en ale Muhammad bi o yo le da mare ada wa ni won mi de woni rek mo no e bon ben be ani ja wa pẹ̀lú ko tono se whether mo bo understand the woni rek won na ye all it is just that en whether region mu jana ni me wo da mu mi na dale na ina ela me so iye ko na ni ala da ki eje ka gbe he me da ni gbon na be boundary so ina ni e ko le eje gbon se ni me we ma re ba di Saturday eje da ki gbon re na na ole hono re so e da gbon ba be eje ka gbin ilmu se e di Saturday no there be more or less like je ki da se ka ho mo wada go enya no nya ye we ge pare ball bi ge dani man gbera sin ya work ya doubt so ili o dia ba kiole mami ani o violo so le then I do the buy emi na inu mo ki e do so the buy da go eji wa Muhammad yo yo e bi mu na o le khona so kenario yima wo mo na ne ona ko kolani aje ye nini oni eki agbenia eku yona sibe keolere dena kina mige wadagi moto no gbera bokuria dena joni moto ni nani ani very kisike o na just that ne ki gbon akido mo si ko be dan eji boundary se dena mu mo bi agbon shi osi motive eji boy hoja reni so oni diti so eje gbe na na ole konario so eje kisa ye gbe ni wasa gbe fo ole egbe rio e bi obi ole so at least onanya oye gbo make the sense in that the win revejana wana na omubelo so oni this thing so the problem so da lo no pa kokole na ke kare na ni ali ke kare akigboni fonia then enarbe janki weya then na kina mi ge onore obo na no dia kuku ole ki kare so me boy na etani atamana ge boare ebe are mare ye ne na bi boundary mu homo do gbon sort of then eki agbon si osimotive ni all right now wala better